Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Upepo wa hara jana maore udiza ya dunia pia na haswada si wakomore gamishi hao kaya zimvumeza hayo vume mahsus kabisa boko wanukata paro ziona imaha ya virayan abuge linuka faku la honda etsi ya hatu onukumena wane wabadiwe dunia he zimvumeza ho pepo wa harajani zemali zangamia wamaorewe njijana kwa jakana volala tuvumbu weza saya mba maji mba shahula wandu wakaharuma hofu nkuwe wajovuka abonge zintunongopo konga zojua zivirejao zintunongopo konga lazimu wakomori pia watsanganye maya watsanganye zimfuza hayo watsanganye zifikira za hayo watsanganye hena za utsanganye ili wahimilie wa maore wawawise hena mna wajoshinda ili izajiri zindu ziangamize haku zitabishe haku wanadamu yuri zari lazimu hezi mpade pia yuri mana na juhali loni shemezi kena ukiri izenongo zinu zivirejao kena ukiri ke zenongo kabasi za ufanya za ukaja rishinje rumbise wananyasi walo maora yukena ukiri yukenge lazimu ye sirikari na haina mtu ulo nazo hamba nazo fanya nazo renda wajuhe pesa hizi ndia za ufanya ili rumbise maore ili kibavuni mwana nyasi harmo wakati mziro uno wa mweshio yoni mana na juhali ilo ni shemezi ni tahe mwandu pia warundu mhe edi mrata hizo fanya bekeze nchidangi zonchashi shaka lazimo hena ndrazi wandu ware ili zanugo zinusibire jao ili wa maore wajue kaya ngona na nyao harwema siwa mandraji poko bekeri remwa chaka jari mwaza sibuzi ya madao lazima wa maore wajue kaya baneni sijori hunda nesijo wa hunda izori zihundu soti pia donc lazima rijue soti pia rikenko nyonzima rijiwani li rijitapilie biki ngapono wosi jilelo za jasanza wo ziridanganye itike hamakasi wandu wazima almuradi kabati za hamba itondo kaya ngasi lazima ke bavuni mwana nyasi wa maore lazima ruaumisi amoshele zizo yokaya 2005 yabajiri kafa ku Indonesia sisi kisilamu rijuha sisi kibinadamu rijuha ili rumbise wao wangamia Indonesia 2005 wakati bahara tsunami wangu shele yao wabise ndo hazi kwa shele yao ka 2005 rifanya ikayo shawa komori harmwa mwezi wakamili rishinde ritanganya 10 milioni wabeshe amgelelo zenu zirihundu sisi kachazi hunda wandu walohule ndora waumise shazino zirihusu sisi yabo lazima rijumbisi yawangela zime serikali warambue izawa lazimu halafu wazifanye mjirenge nganyinezi mwirenge havunga mwende sawa yansi yabanga dhamana za muhimiliani kamna ujua mbaki jao mkeka msaha zofanya ili maore wachue kaya kasibazima nao imanarlo na bije imanari sangao ili eza lazimu zifanyiwa harumenti atu zifanyiwa lelo ke lazimu wa maore omisiwa bunga benda enzia kitinya hesa jiri na ila namna zanu gozendele yao sha kabati mpuho ke lazimu ndo waombisi ke lazimu serikali yatu yonesekaya ngiyo ngiyo bazima no wa maore ngeombisa wa maore lelo ware mwa yao sha koja za wangalia hundwaji na sisi ngasahau hizo zifanyike na sisahau hanvuswa fi ikaka mjazifanya yabo mzidu pa mwa maji na mnampo au mwa harmondongo zinji
donc lazima mbime raisi azali ne sikali ya hao ne lejavila hao iza mlazimuni banu waramweza ajiri maore msane mzigabili mjenane fuvu la lazimu sisiri to yanti haki to harmweza ajiri lelo harmwale kafala rema maore ngabo batu sisi wanansi tijadane shele zize wanama rakabadzima 2005 raihanti sheikayo rakarashi para komite tsunami ranjia ho mijini pia imisihiri pia wajuha watanga ili wombise zisilamu za Indonesi lelo ngarijiwanyili yao ngarijifunguli yao ngafumbwa zisilamu wa Komori ngafumbwa wananyasi wa Komori nuko harmo wanama rakabadzima rafanya sheikayo sijomsahani mimi kama mihole makati yanu nsikomori shenga sika komori sijojuhani mwingaliani ni msayani riwone namna ya usaya ikausha nyumeni risanya riwone na namna ya humbisa maore msumfubu wane mazina shanga mtiju wao na msani haraka vana mpare bunjili okuu ilieni ulona hamu nezajiri zinu ileni wanzo yaje na fuvu la sibuzi harmaza rongo zinu ya jo yatsanganye nanyi mfanye za lazimu mfanye zoni mtaawoni ni mombaoni wende wana narenga furso ainyo ni rongo we harma video ilini mtaheni ubwo ibende ijo lazimu ike wakomori walo Faransa nanu walo harma citizen roaji ni wandu wahune namna ya uhinisa ikao shitoshana siasa shitosha tano ngoshasha shikomori bani iliri umbise wananyasi walio maore wani bona jumajuna juu amanya namna wakomori wako hamba isavira zinu za jujuju abungenge lazimu wandu wake ujuju heina bangano heina nyiremano heina rongo pia iliyo wandu wasisunzuuse wahime namna ya humbisa wananyasi walio maore kabisenga mina jadhiba nyingi shayune namna niko zao nezijirio alafu njihunda omara kuko nsuwade namna ya kufanya shaka mina tamaya ukayanga bandu wengi wajo yishia zinu wajo ufanya enasa ufanya ile wandu ahunde bado bobira rikebavuni mwana nasi wa maori risanya rishashize zitabuzi nji wazihundao risanya ruwaomise harmo udaima udu yao siwane namna waremwa barate maudu isasanyiha anduko tsuona ndo namna kufanya izenye baka tukafanya haje yeye anduko tukumweshi namnaje ibo biranda babi ile ndu bake maisha ya kibinadamu yalinganao no wakati waleo na butena ngabo maore walio harma tabu nkuu iskon kwa juwao ya ukaya ngabo wandu wakamweshi harumwa nyumba za masanza bala bamdu tsuo izo zangamisiwa izo kwa tujue namna chukufanyia abunge ngamuombo ukaya ngabi hena mdu ujo saha yafanye zo dushila fanye na umbishila ni marahaba ya mwastahimili mwanishilia njo urenga senungo na bunrensi ili rijue rikebavuni mo wananyasi wa maore rionesendo bojima ulo juma senungo pia bado ngo jojo ware mane kisiasa ngo jojo ware mane haina zina namna pia shao juma juna juu na tena wa maore wa rambo hiyo ndo tena kaya ujuma juna juu warone hamema samandoaji warambuwe tena ka ujuma juna juu izari hunda zinu ngelazimu risanganye matsa sasa haina mna ufanya sasa namna ya wenshi izilio bavuni zisunzuse ragalie zinu za lelo ilirivuke
nilikafalinu la ramia. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.